so aye Nyankopon epe ema me no mienu ahia ewo empo Nkuranhyensem a me de brɛ wo Adom TV so me da asese wo de afidi ato ha na obetie Nkuranhyensem we wonfro obi afro bi se wono so entie bi ene asem a me de brɛ wo no na tifisem ne se be the master of your life yo ababo wura ebi wo ha ya kwa de mo obi me ka kwa anye se bia wo som ba wa bra ba koda ne enkwasom ema ebi adwenkyere ema ebi ne ye ba brabo aye boyi emre do ese obi sa ho say how can I reach my personal goals timopo ne da so am won me den akoduru tampempenso no how do I get motivated and be the master of my life me den na kwambe so na me fa so ahye me hu kran na maye mabrabo wura owura oyade nyina etire how can I develop a successful mindset kwambe so na me fa metimi ama adwen akosi se eyedi adwenwen ye wo adwen akodo wo wiase ebi ya beguro ebi ya bonfiayo ebi ye watimi aka me ebi adwenwen ebi so ye mpuntuo meden na menya mpuntuo adwen na abrabo ayebo no we live in a world where we are bombarded with a myriad of information ofa benkum ni fa osoni asase a obi e kasa emfoni ye twa mfoni de efend de enyefe ye nioma akire wo ache se obe we our abrabo ko say nanso the question is who would you allow to be in charge of your life abrabo awobo e obi say say wan na ekura abrabo mo ne me ko o ma me aja onua bi ana panemu bi ana wankasa you know to run your life successfully you will need someone to be in charge of your life adwuma ye were directors and your CEOs ono okura adwuma yi efa pemo a wode adwuma ne ko ba bi ekọ wa brabo ye adwuma wan na ka oye CEO the best CEO of your life will be you the question is who is in charge in the life I'm leading today wan na kura ma brabo am ebo ne e bia ye wo no ma me kire o de ene ne enye empo onafofo ne onua no so keka wo nsem bia ebo ya begro wo de wa say wo de o say empo ko school teacher for so kire wa de we were fail we were pass it. And then there are other people we call significant others. One more a bro no so ni baby out here no. What's what to din na empo one year Kenya mean some so chira kwa fa so ye papa ne bone. Na even amamre culture. Eso chira nyoma ye na busua mu ni ye ni fi na montene. Nsembre anyoma we nyina enyina so eye busua ena ne agya enamfo teacher fo ne asofo ne won ya kire wo. Ba wankasa no e den ena ekura wa odi bo bra. You see, remember the life you have, it's your own. And you must be in charge of your life. Baba ubo e wankasa wo de. Enye obi na ebu ama wan na ebu abrabo. Emmom ebi to da bia be hia obi obe hye onkran. You need mentors. Obe hia obi obe hwe na abrabo so akaso pese bia se ni pessimism. Nanso so men ko yeso obi. Se wo yese wankasa. Uko yeso obi anu akwa photocopy. You were made original. Onyame hwe mu you eye osoronko. You are a unique product. Bibi wo mu abetimi ada na die na che se ni pessimist woni nie se bi adwo akwabena kwadwo wo so udin etese ewa amansan asum today me pese me no kan sem bia e be kire kwa be fa so take charge of your life hu nya pa abrabo e oboy wan na ekura nsem ka kire on se efi na ekwe me mabrabo me ana me kura na nsem me ana me kura me abrabo e wo nsuo so akwa hodo so nempo sa so che bunkam se den ya se me hye me hu kran na me gina abrabo no because my abrabo no nsunsun so ni free mankasa. There are many people out there who seek to be energetic and live a life of passion. Ye nyina wo bibi we mu a etie mu epese da na adie nanso de na stop wo e bia wanya adwi me se me pese me ya de we pese me ko ade na stop wo e bi wo ha ye nsem e ka kire wo wo betimi aye o ye bibi ni untimi nye o ye nkran ni o ya kan ni we de anya bibi fu suban ye boa bibie ni ho a eda wakoma proso apese o ya wontimi ye gise o kasa wontimi nyo